Alo milaza aminao fa mavomavo bely Zonzonna tsika Pelo manitsikitika nomela kaze usatra papitika nabulla kaze Très énervé amra chapti simande Très jaloux be firmina niafa mandusbe Rajano Madagascar Sika yara kanura tanitata No si sambate Indre Madagascar I'm now on la hip-hop I'm now on let wara Atika zabim fandakangane Atamaru ni heri Madagascar uno si sambate Siteny president tsika vaovao Fa miank'amino Zahay falewa de misaritaka Basaky tiany babe Kulkul sa tsy fandepalemana Tady anjaka amin'ny firenena Ampisainy fitsalinde Ka isany no fidine Andao lie Siteny zay tsy aly aminao Ny malagasy magivolo jiaby matoky anao Figio numéro 13 Numéro 13 Olo vaovao Vrai champion Siteny zay tsy aly aminao Ny malagasy magivolo jiaby matoky anao Figio numéro 13 Numéro 13 Olo vaovao Vrai champion Zonzonna tsika Tisy mitare Miakatra vidiny pepeny Robaka vidiny lavany Antika yapitanga vasay Si tena vaory tavandray rola Suka presidente Nabinzalegano zahayama Eleke tamiku Mapitali lalahesu Eka president zay ty manana tany mbabarasy mila normal Oko fandriam-pahalemana mila kiasy Fa entsaky aly misaritake Vandivandy miharofitake Kulkul sa tsy fandriam-pahalemana Mitady andraka amin'ny firenena Maizina loatra ny tanàna Telestage madavantaona Zoky be no antenaina Anazaf Asio siteny amizay Tomobe oza tamizay Décentralisation oui Siteny zay tsy aly aminao Ny malagasy magivolo jiaby matoky anao Numéro 13 Numéro 13 Olo vaovao Vrai champion Siteny zay tsy aly aminao Ny malagasy magivolo jiaby matoky anao Numéro 13 13 na tsika Olo vaovao Zonzonna tsika Dali mtuzuro nge malagasy La condition de cascade Décentralisation Encouragez zay vanga Numéro 4 Fir numéro 6 Arek Joning Iko lipohuti tapotani Siteny tiaja hiandarangi Iha marangi tirangita Siteny vaula hitantika Maheri Pandresi numéro 3 Siteny
jiaby matoky anao Video numéro 13 Numéro 13 Olombaovao Le champion Aminao ny fanafody Iza na sy Madagasikara numéro 13 Olombaovao Oby mazavaloha Madagasikara koa tetsika androso sy teny Randrianasoloniaiko fidiantsika ny malagasy aloha